Inailona la solamo lecha watabakide akato fu tu media service pikita ki ya bi photocopy meke ala so tu photocopy de wame wan meke impression wan bay tem fu go se kay pampela sani ya bo pampela fi IPT agandi wan podi san tapo fa IPT mo carte visite wan meke I flyer wan meke I to kayta wan meke I fu ali kayta wan meke we meke ngila we poingi ka ko wa presente ko ade tu ina ila ficha sa point tapo will tu media katona monde fu take feda ai chonga committee to alfranga ka ude na yobo makada yo Aye. Hello. Party out to the weekend. Brian can pull up the burning song. But we say turn up the burning. La vie à son rouge. Purchase your tracks today. You and we so kite, there's so magical game. Who are with Chalanga me washi naturally. Make me put down busy. Ala pengo na say me I give you love, yeah. Me want the high in me life. Take off me jammy all ship up. Constant your money at me Barbie. Me go. Fica amigo, não há nem lá sem show. São sais de te dar com site, chilanga de town. Nyusani, wetu meja service pikita kide selu wanyu kaita wan bank kaita isa du ala sanyange isa pumo nyange isa bai sanyange aga kaita sama sasene moni giu isa kishi wo ko munyai ala moni isa kishange bikaya muwa rip field isa wo ko ye efi yefu nikel nga pesa na tusande committee kona aine kaita de kai to na first ye gwa wetu meja ye baya kaita na efi wani na isefe go active na yosu efi ya active to wetu meja service tagida ki de dollar de sandegi de yepi active futeke ibigi wo ko kaita atanga sefi efi abo apishi pampela ye komiti ufuna sanga pampela ifange pampela ala so tu pampela diabi wo kwange ye active sangi we seka sangi komiti wi ya ichamo ni na no mo ateko ugi ba wo kwange ye komiti wilutu media service ye gidiala la moni na ye baya kupo na ye poche gwaini akaita fika ba na ye bigi bai sanya wenkenge aletika ko kaita risa go pa bak mayaso kauka wa isani ala sani sanange isa komode sanyange isa pai sanyange inafu abi chaipi sansevi ya bi wo pampela wisha sana pampela su so pampela yabi na iko wo kwanga yi seka ngiu ta imekela imoiti opombo drive dola sai mudu kusama mkubai de sanfi made sama na iko sapasa myotaigi sapasa sama sabi kusama musabiu imu meke communication imu dena PDP shipede sama defu de mshitaki yeseli mo isani ya bimo isani ye duwansani de sama musabi wilutu media de aso fu yepi ufudu ala de sande ala sayuwani aini communication wilutu media emekegi meke flyer ou meke spot fi wani kwa live tu kota kaba abite fi isa kontu du ala de sandegi nabo ko ede mo wilutu media de aso fu chayu shiki fute ala de safi de sele fu chakaba fu sama sabia sanfi de edu nakibimo komiti wilutu media fu ko makandi wagwa tu te fe yo tu pe shipi sama ego joe pe ala kala ma fi sai pasa wagwa tu gabi gibot pe sa potia wansa ni fu de sama staki oh so wansa ni opa nyakone ale kala ma fi we meke na la peji ki social media ala peji ala de peji pe de sama die sukude de na social media. Direct. Retour, qui a retour? Life aini wilutu major faigo alikimanga lukuma fu wilutu major ke fawbe ita yukaba na udobaka na wakshi pardon fu alati julati tide bena wayulanga mananga wani se sabi son piki problème technique ko fu seka se sabi akonde aso kabanga de internet sans fuding na ubese ka fu komichuma anga wani fu gado na ude aso anga wi tide anya programme fu libi makanda no se shtaki abi tu invité wabi ba jemi anga wan sa fude kai sa anusa potaki aba den ogisani je passa no yaso na frak fu tide gotaki e fu you picking if one family fio edu ogisani fu chagoni sayodu na we fika den fu de mbalu di fika ba jemi fa balu di na we gona sa fa go bala ale kimanga lukumang bali wata po ya ke fa usabi ba jemi
da odena dubaka apo sidonda o kutu makandi taki makandi gona muisi safuna ape alikimanga kuma fulade o wilitu e bali ala sama wa bigiodi kuma tona pikuma tena gawa ala sama de lukui which payde audi ina kido tena yo e fafanshi de funal moide funal sotu konde funa afika ikishio dinanda e da we bibita ki usefi danga gusontu ke fa usefi danga gusontu na ya ok ya bifta ki piki sotanga gubi kama hicha kabla ko daka antire ke fa ushi fa upoti zakia we usefi shi ding sani je pasani da sola konde mi dingita ki ala utumande ya shi fushugu mufawe fa we shi den sani je pasani sola konde no ya so mdenki ala samadi tanya konde ya so comment mianga idisido ya so shikabata kina ulokude on a tava si futake usa comparer baina en guerre totale guerre avilia voilà donc ana wabunsani awansani jala we kera jala we désapprouvé na wasama wan libiso taki me waka panta we da wolukusa usa do fu wise fuchawan solution konsa we den kisa ye pi fu gumeki agwanga fesi ma en guerre totale da onke fa uta kabana ala sama fa konde ya bi fuchana ko fu feti a descendre passer ya no e ba si ça faye den ki fu descendre passer no ni so na konde leje ke fa ba la takina pia michete na se futu e dam no gomo langa e na ai no antanga te ode na hi solang te do be na usata ka hi la guen mamo fulu solani da ai mo kishu bush konde ki sefi bikata kina wedu de ogi e da sai kishu ke fa pa beta kata de kaba kota ki ni saita kina pegio descendre passer a so bush konde sama wa na so bush konde sama wa madi una ipi da we mo shu sefi e bikade tawo da isataki da bua mo fade kale mo wikaba ine shidenso ma usabi usefi ya da bush konde sama te isabi sefi da tesanye pasa da ikishala sama ala sama ai donya ati da ambe moi yana moi sei kishiwi unataki asa kaba ma asaboso yasona mo sataki bikasa ne kaba ma iboso to etaki asaboso da to taki ukaipike en même temps to taki ke faita ki asaboso agiu fa asaboso nya toto we taugi na makaba taugi na nyuma ntiako na hautensa ni kaba wasan dibede na biting na nya komo ipi na yepi usa evi u fu umitiko na wan fu amkon swaki baka kefa ube libi flay mai waka flay bika mimi abeta so la miakoma nga foyal na mumdea da dim ko ade sama be taki no fu so langa foshi na sefi da iko ifele fu waka mine waka ma mishwan tusani miye wan tusani da igi fela bika permettant sefi da picking fini picking manenge picking bika una ishuma biki so manenge weshi so masama da de ko ipoti so wai weli sani bika mshikaba anga sani ade feshi tapu de intense video wel de sande pasamu ko penada da de quartier da ne moy bika da yetaki de ki boy ya de na bimano de abimma ma sai te taki de abimma sa anama se de ding fu sana de famma we so afu dente ilukude na pikindi na kumoto mama uswete beina okay. Na pikidi abi yali dide na mama uswete da teide mama uswete da yuma muluku fiu pi mishifu wi de ma dede bika dem piki se fidi ma dede ne waka ganda so okay ko da ki dem ma bi ayini ipikindi ekia ne ina shen adia ganda do wan shigishu bakanna sebi bakanna mususu kwen bikade yude na nyanya yu yala samayenya dai mususu kwen bikai gonya pe pikide ya shamande baje mi fai fene sa taki we tampune bakan ki fa ataki en fait msefi mi subien gomo he sefi ataki na demma amma de ma amma ne wa meki apikina amma ga dai meki apikin donc nke fa wish kaba fu famille composée ya ini akonde ya so wa maja pianga kande tudi picking makane de dakengi kaba ya o manchi ala demande forcément so yo amertume fusandi be pasa ifanya ma tokuso efi poi konso ifesi fu ye piki ya yo picking fa usa do insha baka fa shiwa wiki ajayo wiki adena amma efi ya bi wan pe shetangu se kanga lanti am shenke wa bunsani fu ou éduquer des picking bia fu no bika weta ken limiter kan de goten ke jogi
na soman piki wa de uma piki se efi jaye do de sania aden fashi arnaquer fufu do meso sani marina de manenge ego de mo grave de mo cruel da de wande weshi bika uma piki na icha agoni forcément ma bi fa ego arnaquer on sama de connaît moni et se efi jaye do sani bika ala de na moni de su quoi de faci donc mi sami chenke besade pour le moment bon sani fudu de manga den dana pia bigin ma ifu yabi wambedi meke komota ini a bush konde sama anabi sautu moderniser of sautu faut que on a des solutions ça n'attaque bika ita commencer jo so asope ma fa ki ça n'attaque itaki de meisho se fi ejaini fu san aini jo gije passer aso ma anya tu bika itaki gona se fu amoni se taki de arnake sa ushike echaden ogi sani aini so na sa ushike echaden sa echaden giwi et vous me piquez go j'ai fait ça alors ça m'a staki la plupart du temps mon gars c'est fayu alutu fogidu alutu fogidu na moni va poita ki alobie cha ogidu va vale ici wanjalu sa cha ogidu ma souvent mon fac na moni en efu en ke faisha konde ya beda mi sabia fuda cha wan fuden element meka igoso dem picking yonku sama fo apisi wata fo ya babi habitude fo meke à l'argent facile atwanta ki teke wawaka no de se fish kabasa ipasa na konde de man kwanga on me so tout ça ni banda den donc habitude di babi fo gwenti chikande 3-4 000 euros facilement à kokaba donc iwan hola se figam libidi be gwenti libi en yeshi den sa ni kabasa ipusu den godu nataka datine na awan ko do motif man awan fu den sa ni jemeke ta sande te taki wala manque de qualification bika me fu den o man demande de na konde ya so kande maximum wa CAP wan brevet baka fudati na kane meke wan piki ashidon apiki bala CAP même pas quand jama pour brevet ma ifika ashko goshi donc on do anta sanité fika bay wan moni bika ashke akshifu libi donc finalement il y a bi chaipi motif chaipi élément du ça cité quoi wan di emeke d'enseigner pas ça à qui a c'est via wan tout quoi OK ça nous ça me akshipi mi shibika kande sami otaki no kaina ala sama yeshi ma te ko la dio wili tuda sa bifuta ki mtaki wota la dio idea faut je shipe mi otaki sande cha de atu ogina ina konde inia na drogue sani unam kolu sefi Allah hishiko anyway yas a drogue sani wike den samadi dena any formation pour des réinsertion pour des jeunes enseignants à la de piquetagi ou des sande taki so itagi bleng taki aine tina itiali ai wakti fo tapu because sapta ki dia tap tina itiali da mai mo ga a passeport soit a pièce d'identité fie mo gau da so asameke mo iti fo sa fe tek pleni agwena baka depuis que ta iguashko so yede ta iguashko ushko nege di une poti plenti na wani mana sabi usabi bikate o egwa conseil de classe descende we pour dem blenda utaki apki aswa taki ataki ai wakti tina itial that one taki chai kwashko esakane baka ide nke famshido na bangia esakane baka ide chanenge itaki ai finge blage gona asianda ai taki anga de ta uma pikanga manenge na manenge wa umananga manenge de cha même goni se fi kwa inde shiko mina sandimi luku dung de sutuk beg boati na remontarsi donc à situation du a très grave da foch pechi kaba ala den mama en angaden tata se fina den mama wan ma bush konde takia mama abi pikin da soyu yetaki den mama bikade mama se fi banda den tade wani taki fu den pikin da den nema taki tanga fu a pikin soyu che abi tata de wani banda abi mama de wani banda ma ifa tade na se petu mama de na se pepi apikyogo ana abi ta pechi fugo da acha weti sani na wan gan problème ou se sabta kala den gan konde e ke Venezuela de konde de cha descende na gan mafia konde wala gan na mafia konde unabi a catégorie fasande afanche luku fuete unabi indépendance na waf descende uneme ki goni uneme ki na wasotu da depuis que cheke taki te de gwaine sani nden kabade sabi kinki taki inu wan danger dengo da fu protéger de ces fide cheke taki cha goni na wa protection mina somie fustan ma est-ce que na bika taki drogue est-ce que na drogue mi ke de cha goni te cha wan sandi dangereux i wan protéger ces filles bika ifo sama kona yu efi inacha asan godona peshi efi inacha asan godona peshi pe mucha godo de sama di begi ende o kofu usuku yu
Ya bif cha uma protection na ish kin fu imu abu uma protection na soy de pa akseli da solanga taki asama di be gia sani o fu ina godo te ya godo fu di gonada de menacer you sa yo suku bakaten yo suku goni fi se go protéger se fi après non mais faut ça c'est mais ce qu'il faut ça logique face ni taki de chago ni explica mas asani na ala de yonkuboy di na desani de 1 la drogue 2 den shingiman fui de poti de den yonku wa mo ke den sefi egwa ina sani ente yo shingi imu sabisa ye taki ahabisandi ye taki e influencer pikinenge da de go teki desande da de du we desandi somme fu de artistes fu de shingi alaina ini de taki sani dino boom de mu revoir des paroles fu de éduquer des qui fu de malay ma agio a des artistes fou parce que abi des na des artistes fou OK alaita artistes de suivre américain nigérian de sautu apé da de tek de sande de one boy qui font beaucoup no ya de kali miroir numérique de shiden sefe enketaki nkoya na wan gashi patia asan data wa iduna baka ikonape mi se sakoto so asota dara descendre a descendre de teke du de chen ko sube fuden tu da de teke du entu efi beshi efi abu apiki bala ne shi gamba be chaweti yu mane ta konsani dio bigino do sef sanno e fa gamba la ne conseiller ta kasande na mugwa ini bika mimi abi picking jeune dita gim kabataki bika we questionner ding we questionner de mais vraiment fu gwaini de libi ni fu sabi sai konduya sai wani pay wani go dimio ye piu pay ogodo bika mu ye piu di ko yatu na ise fu mu ye pi se mu ye pi fo shi ye pi se fi da pay wan godo so wan fu den pampila kamba mu ye pi fa me ken pampila fam de na pe dimio ye pi fe nya pampila yo stop fu ko ya fu yo gwe wa bidi gwe kaba abigia sani wa bidi gwe kaba ye imaginer dans la des questions de poser ding abidi tagi witaki concrètement mi ala de gamba ala fum dia ina saninde man mi di me goy ko de tagi mtaki asande ina mgo ini da chashko imgo yeshi donc asanye dia ina usuini ay lolo ina usuini donc vu que aganya usugi de manga de pa abia ini de ne takitanga bika so wa fu de sabita ki de piquet do sande ma de luku de ne pour apicking na wa danger de na pe una mukolu sefi Badje mi fai finir attaquer moi. Attaquer moi moi exemple dit en effet c'est film idée une accompagnement faut piquer donc mais ça bisa attaquer en me partager à den qui vient de y carrément ça depuis qui bien den qui en parfois mais abi faut teke atteint quand de 15-20 minutes faut aller en discours social faut sensibiliser den piquer de takian à des man faut tailler mais abi faut gamin mi parcours fama chitaki asandia den qui a ogodude ne tiao gola si en à la fois pique uma pique jape ya bifu meke ne se efi fus tantaki efi but na feti fu meke wan pique fus don kishimoni ya do next sanga elibi if you en ka boya sona pampela yesu ko fugote ke waka bika en fait il y a une paradis ma dina bi connaissance fugonta pour ne chen ke pdea awan phd yenyampina portom ya denki ba kama ipi agonta pour di ya ina eldorado en ke di odia ina guyania bika la français ta ki fourne tellement la France riche là qui même fi biolon fu en Belgique ou fu Italie ou fu Pays-Bas habete préfère gota fa chi bika de moi bi moni socialement de mon soutenir il y a bien même moni fu meke men dépense gi fu former ici fi fu meke wan san fi libi quoi ma toko den mi fende taki de acteur fu ou pas ou ma den gawan ke basia tio fu be na poti un bon exemple à Ganda ite taki luko amna model fa pikia fa manchi do na ala de sanju uteli na pe iteli gomo fawi sa nous sabe kai voilà manga pa uteli bashia la de wape ala de wape ade du meketide de jani meketide ko taki do gisan fa de passer tout d'abord mi fende taki c'est vrai de man wan bashia wan kabiten ya man blame to misi ma abi wan pisi poa aini atifu elo aini atif en konde ma den tiu en ke fa de ya tiu mi atiu
e fu wan pikin fi si sa edo wa ugi ina kantaki ina yenga wan fu denta wa mo baya ja ugi mano no yo ya wakanga goni isa te kya kan si takyanga isa pikin bika apo yogi te da kustu yanga goni bunki dia augusto sama ki pia voilà akunu de ayo mi fugo ko cha ko to de donc mi vende taki samu pasa wabi futan sensibiliser ça dans la tonta ki takyanga den piki ya so ma wabi futaki wanta fashion ke fa usu de no de mina begi ala den bia diabi quand de 30 ans ya tapu ya teli futi yo kaba ne isa pikin fu 15 ans fu 17 ans e do augi anakan taki ja nya famille sama de da ya taki so wan fu den piki de aswa wa kai bo ko sama o aswa fufu en sa imu den ki fa fufu bi Canada checha agoni gimi c'est la drogue ma gimi plutôt na fugoro sama dans Wamanai opo d'un coup da teke goni da agolo fo amai opo da amai bige fufu quand de wan téléphone amai fufu wan vélo da amai montagne de vrai ok miye utaki ok dina wo me kasa ngomo ga wo bikame opposé dina you wanga no za utaki ok you utaki fufu utaki drogue de sanape mais est-ce que à manque de moyens tout côté qui a manque de moyens fu que fa uja solaire so de ça les pochon place est-ce que ouais que taki ça y a des ça qui des jeunes tout faut mettre des comment un système de tout mais on a piché de tout il faut expliquer mais avec kabagide explication voilà ba jenbi taki ala descendre nasani dit par ou s'attaque tout à système c'est jaini tout faut ça aider ou à système jaini un système français jaini bika système français et mais qui les shipping ça na les shipping e fum shida usu me mo kshimoni mo ikete me woko bikate me woko mo lai det mo lai san fu pai nasono so ata sani de nyumantenshko a programme est tellement kengi a inia éducation nationale que depuis qui c'est fiko il lâchi vraiment des ko il lâchi éducation nationale vraiment perdu à date mais à proposition fashko na assez fou na mo isani bika fayu tendimbe gwashko da programme di de no ya franchement na se fisanimo na o men agele ketaki au me yali mbek moto ashko ma na bi pialso au men programme kengi kaba bovene gwase fashi baccalauréat na se fashi te go fugo université abi fugo pasana o mententi site go make o mententi sanape di yogo yan sabe fi ofeni wan pêche fi gotan fala fu dem piki fu l'ouest ya sa pe gotan chai pisani de kona dem pashi fustan da système CFI deni jemeki polypicking anabi pi sensibilisation tout ou manque de sensibilisation ga information gi de guiden piki fu ari Guyane même ta qu'à l'ouest moyen ga Guyane a manque de sensibilisation ga information samo ala isa n'était mami otapu baje mais gona c'est fiche mais fiete en fait chai pisani fuka fiti comme que asani konde sotide imuden kitaki avilia sona adapté na population jabi en terme fusama ababi boom fusolang mais que dem piki wala famoni bika c'est l'argent facile je suis mais que depuis que con no mais wanya faut sater taki l'argent facile nya meke fa piquer dans taki desma meke picking non taki jamu meke ma aigotaki son piquer meke son do fu planification jaini bika la to taki isa ba jemi na taki fo ma yute di a génération fi de meke jabe piquer na maki ya piquer jabe planifier non ça moi piquer non on faut ça en fait on faut ça non mais justement là il m'attend pour développer Imushen sotaki efi ibe jaini wan campo ki ya anga ko jaini wan ville ki ya c'est pas la même chose bika aino wan campo ya biabi wan T2 wan T3 takia étage etang te igwali bago wa shahi pe shide de gi filon ikwa ino wan gan ville pe osuwata faya la sanimo pa ya monya e costo eni mo tan convenablement de ça ou sufi mood adapté na de pikifi FDG wan T3 ou wan T4 attends ki baka facile wan kamba fu wan picking grand max to picking pourtant ça veut chier et chitaki aini dio suini de kande sigisi piki abi fu débrouiller fadio passa dende amma ne wawan souvent e chocho be kadda kande na londo ensani tayi mi ba flexité depuis qu'il est de kola kinono aini sai tayi oui a éducation faut que bouche connaisse ma fa obe libia faut choix ma libia mon non mais logiquement de toutes les non façons des sani ni dio étant adapté na à situation de vie fouille luku aini ana bouche konde sama wan
na ripi chipe wetaya de sama eme ki fulu am kolu ou sefi des logements d'idée abina adapté à des comptes à des nombres d'enfants de diabète. Voilà. Mais ça ne bede kaba système. Ah, bede kaba système. Ah, Parce bede que kaba 20 ans gwa Canada na De c'est na bede puis bâtiment ibeshi. En fait, m'attaquer datina à la problème. A problématique à bigin piki takina fusani depuis ki meke wala ko yestaki ben e ben na te ilu ku fa politique fa konde chada ben na la tu yali wali semu meke kona avilia ou en collège meke kona avilia bika babi boum na ou en kodo ville française di a bigi so enke so lang fu daka so la na wanko do ville di abi chaipi sama je meke sama so wala donc l'état c'est fi mo poti mo moyen qu'on faut adapter ça ni bika e fi luku den pikin se fi te go luku ya so ça dema abi fudo ina abi na wan bumbo équipe of wan compétition de basketball of football ina abi na wan sani de natation rien quoi en fait chama comme tashko e fa un pikin terrain de foot be de après un pikin plateau te go de ou ansani di adapté qui quand de 20 picking yeshi ben na 100 picking anakan donc l'état c'est jabi fo poti mo ka kiti comme anaden seulement bikama po holi den picking anya uswini de hide de manga de dam l'état ou qui piki poche na bon pache l'état bien non l'état a bien responsabilité faut que vous protéger la population fin faut meke osu faut den kantan aini en solo ko ta ki apoti sa nyon place faut den piki amuser den CFI bika finalement il faut l'état de descendre a des conséquences pour à négligence pour descendre a des hegi na hegi l'état ya waka ofika gibi kana no de ça de do ya bi fusende teke moche ko to kon ya bi fait meke patrouille de ya bi fait fouiller partout da sama afika gi c'est l'état donc mana l'état wa bien responsabilité pour teke amanga da muteke fin ti yudi na wa bush konde sama muteke fin en mi den kitaki abe sama istaki fu wanja ni osu nyom fiti kon a chaitu sani bika no fanga no sa itaki so use fit mo futaki na bush konde sama akifa uja sola e modu de sanya wa be problème da na e funa wa be problème da to kina ah oui c'est via bon problème là ni bika fana pas sanga de tana chi sama da to kina do fu problème na ai pasanga de tu atakane pasanga de utaki ma ai mo solina ase fui na so mai pasanga de tu mai mo solina ase fui mai mbeta commence ni mbe pocha a sensibilisation ga information quoi fechi de ça manabi assez d'information bika a bouche konde mama ala bouche konde mama ou bigin foshu te ka bouche konde mama ou bigina assez fu den picking a picking shko awan fusande me ki den picking ego kon anga ta pa axelis taxaide te de ki gwashko seibi yunga fu fute to alu fuyu foten cha feifi a hebitu mushigi wan pikinenge saide na yana mo sande pasa ane pasa na wata peshi na partir como to sola go do mai pasula na mai pasa sai pasa seibi yunga fu de gwashko da seibi yunga fu midi des parents d'élèves kabaye da de shko denge taki à partir fu 11h 10h30 11h de la chala de piki de bika de fatigué des cerveaux fatigués des cerveaux na tourner mon en métropole là non na c'est ça mais qui s'y pose stuff na fangina na 8h de gwashko 11h de kumoto kaba that's one yo 8h depuis kinenge shko ye pikinenge o me aliso maternelle godo primaire 8h 11h de kumoto alikino no mala ça fait que qu'on a shkona da nafsane metagiso mala metagi na bipike gwa shkona da bakayu mana 7h30 fouté midi 45 mais la 7h 8h mideki 8h jusqu'à 16h yes aitaki 8h jusqu'à 16h mais akabata kine continue okay, la information na 8h jusqu'à 16h continue na 8h do 11h de koti pause de repas ça ici il fait guetter cantine scolaire et manqueli donc da diana bia cantine scolaire kaba da de prolonger matinée tout mushilanga bika na bi cantine scolaire depuis ki mutalanga motalanga shkoda de shiketa ki de mo leli ala sande leli de te de quoi sous de nasabi non wa fule sa ma asandi takia trop lourd sans compter taki à la des classes surchargées, trop chargées. Des enseignants n'a suivi au médecin type qui sont na crèche de woko. Because quoi de ça tout simplement l'état était n'a qu'une responsabilité. Da rectorat akshi taki mais de rajouter one faut tout qui na une classe de da a passer un nom kabadi bem de normalement. Il faut ça. Et m'a accompagné dans la fashion. Anenge na m'a accompagné de qui na fashion qui va m'accompagner de. Hein? Il faut ça montaki.
toi de sani bakanna tede gwa su midi 45 de bakanna sani ande fudu de dia usu sade odu de akshima manga tataki usa gwaundo tede gwaundo manga tade na tapwa asodo ni bâtiment de neshi sade pikedu na gandanda que faye ta kasa ya so na bifu meke wa piki rappel gago ta de aso de sino tu video kongimi de picking wa tu piki fo on tout sama aba como tu agwena albina go fufu ani wo wenki mse fi akshim se façon ça ni fait des mais tu m'étonnes de rakshi de mata qu'est-ce que de sa go pe na picking petits terrains sont déjà sont des fallait caling des sanifu je fou pikinenge sont des descendants des quartiers dans des rakshide ma fou de gopé na pikin gashi down do de go na kibali fu on fu den dia bombal di chama balcon tenga kabafin bikade mané gauche dans le coup de pikin da de pikida bikashi gwena o meta tena ta quartier mi na sani di ta pikin fu o meta quartier tena fallait que la quartier informe Jakarta comment to coche kopu bali ko bo ko mi wagi chi premier temps non mais sans déconner d'accord na étoile jina wedai ko kifo beta ko takide ma na i jena te que des responsabilités na ici pour généraliser na la demma bikaya bimma des responsables a qui a fait piki ou akshi pardon fu du otaki de mané tek des responsabilités ma lay ma madine tek des responsabilités mi désolé ma abi de tek den ou begi utaki u godoso utaki anga den picking en u de luku den piqué taki anga den seste nyoni u godoso wan weli bika picking te meken kabaina weli fin imu kiyan form konton sama te taki nya na konsama na idu ibe potifi u chau kombigine se fo pa axel taki dim kon mi mabe takanga mami abe tekine luku fam kontaya mi mabe takanga mi ne luku fam kontantu mkombu asoson piqué taki ma habidine luku en agance ne luku en fait faut modeki en que faut takete chaipi sanye mekasani ujaini wa konde libidi à droit faut appliquer c'est fi protéger. Totalement. Donc, à son sani, il manque à chapiking, mais l'étima ikibika yabi piki aso di bel lantigem dabika kande a maltraiter, a takochen of kanya na ken carrément awan. Mustaka ville di uja inye libya so au ini wansama di wani Haiti piking dominicain piking sana piking dishi yabe ali fukangwash kode chai kondi kipoti aso. Donc efiki a mungo iki ana libina iki ana tapasho fa ini kampu. Ala weko junta kwa ala de mani fala de pesi e junta konde aini wan ville ta on fu de pikimande kanyaman kwa ma néerlandais mambe ta ki jaman ko do yanga 12 ans aman sama de fu déjà je ta ki den ko saturé kaba sama oye pi fa accompagner déjà fu gi quand des cours de soutien fil il a fa chimo ga ama désintéressé na shko ama se fina sa shewaka ada chama biodo sambe sauver wi meke mishen ki agonya be haliso na chai fa tabaka ano a cocktail faut ala den pikiman fala de surtout ethnique de bouche condé ça ma ala den lolo fu den komok ça ala de tanasi à un moment donné demander ces filles e fu de mama go meki amonya fawe aya asu de ma obige den ki sa usado wantu don san de mai wakai bika aini sa weta ki aso du poti a sujet na o mesma tayi me kabata ki wam ko lu ces filles de sa ma mo ko de sa nya kode aso de taki ara sa de taki metayi de tayi utaki ade sama fa ba ya ba mona koli usefi kabanga ataki de fa fe de so ataki ana natu kola ki giu etago gimi tago nusa natu unam koli usefi na dem ki vanda iko moto na dala teche ko dogia dem pikin fu ya sefi edu ogia gimi na anke fam piki na ala dem mang de telifu yon kumaini ya tama bi fanch pampila tama bi sana pampila de mang tele teke matika ba de mana wa mama be tongo de taking na wakado augi oui bien sûr équipe dia pardon albina yogo yaba ko du den kwai bi kama janda chama lu ko kon fasama europa ishi bi kama den ki c'est la France de se fumia ba gode mais chimistati ma ana demande wa ko do augi de man fu ya se fi ko ta de mission piki bi ya désarmer wa ta piki wande na campagne la infeshi kisi chago gishikoutu taki teke goni am sikoutu taki denao teke goni apiki biya de godo l'hôpital taki yo lati denao holien dami akim se fi taki faika de français dans
des man aiguilles en soutien qui y a deux poids de mesure parce que t'es pas blanc mais attaqué à dati parce que tu ne ressembles pas au candé dina au qui ou c'est fibika e faut un man doit au ko faut un chico tout des armes des pour bia nya cha goni kongi des c'est évident des faut mia bia de ne ta te que cha godata gi go desi yen que chico tout na mantay gi demande taki ou le coup fa odanga agoni ogwe apiki biade l'hôpital a des foot soigner da fu sai ganza mai paye impôt mal le lendemain chama icha agoni no kongi ya commissariat au mais cinéma au halio mengoni finga ma pocha do tien ke guana donc Maxime c'est est-ce que de ça ma fa konde ya réaliser ça parce que taki efi doit sandia Toulouse Lyon ou Marseille quand des qui a des scouts de dans c'était fu la chide woko bika adina oui ne meke de maidwen da vous saide abia afan pampila saide meke yeteli fu français afu mofu donc yabi chai pisani di abi fu passa fu kengi a mentalité fu den gansa ma fu kaide no ta ko considère ta kiaye inke fa o mai asele audacieux abia ati fu akako ta kia o me fu de no ba mi go ta kia la rio da fa o kengi den piki fu oui en fait t'es français mais t'es pas français bika de maigi un traitement dit ina mérité pourtant a moni et comme ta métropole confie dai den pikin fi na fasi fu kekine so ya bi chai pisani ba la flexi di ina mataki na sani anamo e cha a problème sawa bi futaki a deagiwi en a del au fesi la ga en wabi fu fende a solution en que fait taki asu quoi mas qui fait un message qui me chose taki a des profs des écoles à la Charbonnière des manai kwa no wasani moi ça mas qui fait un message qui me taki des ma na kon a no wasani mi se ça partager à Vivien bika mi se fiete kem téléphone kai parent pe fa kon a sende un picking kon de pikinenge ne muluko pikinenge date avertir pikide atama amogi de toutes les façons fait que là il faut shadow subika do sugao justement da mimo accompagner pikigi ma use finalement potika kicha ni bush konde ça ma biwa mentalité ki a shikone mo eduquer picking non ayanga shiko iden avant trajet meke cho kaba takitia processus kaba apikide ça we fetigen l'employabilité a biwa woko a biwa qualification ma ifi to chen kwasko kia kwa aussi ya action kon loko sai meke comme loko faide ibede ya itaki même pas ngai piki taki da fa bego surtout matière qui surtout produit meke kondi non ali ça va taki aso bikata de amse fibe mais quoi on piki réflexion animée de taki mi mele je peux que ça me bouche connaît ça m'a marqué ma biche taki par rapport à des tabou foudou là et tu miché en pêche oui sur les chiffres ou en affiché donc aki non ali ça va taki aso a fa jifa week ou be de bouche connaît ça m'a fa ou be libi ko taki a fa de wa libi mo libi isabi sana sani di ko baka konne o te ki tumushu baka sani o lusola den bouche konde wan na sande ne cha de some sanya gi uso na wanta sani moso bika wa mai na makumo to yosu bika so de edu fu midi de enseignante kaba da mai kumoto ne osu da itagi kinki taki na poyange na da yepi mi mana yabi apiki famio du yepi yu imu yepi piki fo shibaka mi yepi mi na makiangi na shkona da na program dilanti gimine na momsa gen akia na yabi osu na da ina mango tagia momo da tede go tag de bakasa de na fusta na wan ka bale fikala de toutes les façons de kin dem madi den go tag den de tasa maden comment da commande chita kaba da ini ide ni ataki amma penelu ku de pikideu ana responsable c'est du tout donc départ on est elu kwa éducation c'est pour ça que apikide de bigime kwa ri langalise c'est pour ça que apikide a bi problème diso a bi problème so am bigi consulter so a so kaba de bigime kaliso ma minga ya no me kembika una c'est je connais ça so da ta pishbaka demma tede pikide à lycée ça ide de ko to ashko fu ku de ganda ya waka tede seni bi figi dem maye dem maneko dina ko wambo tubo isasa a deshko nenga a proviseur fa shko wakti fi taputina shigishial na wokodo sande de begi fu de futri de comment ta tapu mais oui bika ye fu pe shigisa mali wanko aletso shko idenke ona wanta fashi da bi même ki de naga ya mden ta kana fen pecho actually d'abstention anga ou même convocation faut un parent dinako donc et toi ici de ma jaini mais de l'autre côté il y a pas blâmer de ma tumijo bika ça me toi les china ande wotagi na sensibilisation ga information voilà bika ko daki a buan wa mission en pichi ko daki de mana intéressé tumijo ça depuis que oui ma amisi na ko imushenso ba la flexi ça me takia quand ya au confort fait la nita wa yesi ma ana stéréotype ou de bushkonde ça ma kankaya lukupa makasa makanjuka
Quand on dit chez Tele Quinty, il y a bouche condé ça. À partir de 45 ans, Guatapo ou 40 ans, on me fout d'un Guatapo. A maîtrise fatongo a un souci. Mais t'as qui de wanje duen na ipi. Non ma badge ni a maîtrise fatongo. Non ma compliqué non flexible comme ça bitok. T'es convoqué un parent fa quoi bikada mise fi mi leli. Da tu bigeta ki de dami aksi masai wani préférez-vous ta ka ini fa un chefun juka. Of kan bigeta ki ini fa un chat de pia da epi ki ta ki mi a ita kin juka. Mi a ita fa un da yo da ita ki ini juka. Bala flexi. Son pêche de habit traductrice de shkofu ye pikenga tongo mana la pêche ma winsha wande di waka godene de kengengi tiapiki de kwa usu en quoi yo peut encore accompagner a juste again imulelie ma ça iso yi de ise chama lesi fu so yen donc a problème du moment so yi parle nataki denga en fu nataki anga de wani de komoto la cha nya liba ko installer à solan donc diden kon on me fu jago former den se fina tongo fu mo intégrer na nya konde fu kan accompagner de pikin fu den aki ya baka depuis ki ipi e fi abi fe fisiki si pikin fu ki ya flexi e mu gide nya mu wasko si mu luku de mu gwa gida cha sko e fi abi di taugi wa ni den sigisi te fi waka lontu fi ko boli pour gide il faut c'est ce qui fait que de pikin de à un moment donné den se fait ki ya den se fi da amma son yude dusani ay denki dusai wani cha misia usu a problem ja mi ay kos dongi bika kandi habib maiki ay piki no no de takisa mam nakim piki sa mam balim piki mogi bakai fa konde ke enseignant ne yo denki taki yo kon cache piki yo fu yo fomi ila shi woko da apiki manena abina wansama jai fele futegen taki efi do asanya asomiti son do fama longo na galanti taigi mi fayo accompagner so ama efuna egi bonne volonté o me keta ki mi wani leli futo wansani da e fala den problem if ya bi fe fisigi si se bi aiti fu de ma wan ko jali ne de man jay no wankulu sa iden ki de man jodo as donner mais dorab me ke den flam jay ni classe just na pedo law sanyo lieu fu gogo den kitaki comme bi golu ku fam mo conjugué a verbe ya comme gogo ku fam mo le chamo ya comme golu ku signification fam ya ye gi mama piki lecture da ki leisha san ya ye da ise jaksi se sa ma ya leishi da esta ki ya li jama ya bi normalement te censé fu sabi leisha san ya bi kai kishen anga papa bata fana futen ki dena 15 ans ya ou ego buman da te so ma bigi ko abi 21 na ma bi wan souci anga den shko to ya taigi mfama utaki po NCF ama fika asko ama tabaka be chai kanja so to tudi le ici losi flexi so ama chama kwa tapadek Nexi na after gama bena ista kama porter un passeport français mais à part ça avant tout franchement donc faut sani abi fukengi aini ali bi makandi fu a faswa weki ya piking o mu lespeki de wan fu wi di abi wan exemple kabataki ya bi wan master ya bi disi ade wande wa bi fu kaino kompoti aini wan e fa wan sani wo meke wa association sans fu dele li bouche konde sama fu den mo e sensibiliser de piki ya fu guide exemple fu o mo me luku da esta ken ke famille si ade a meke so waitu mbe sa wan wakana apache de mshenki wate wan fu de option yo kan bi du fu kaiden piki comment ça marche qui a maîtrise fa tongo ana wan souci ma chago mbe wan tak wansan tu so yu me wan blame dem ma fu hippie tak fu saide luku wansan ya foshi dem mo gan wan fu dem made den di nabe gwashko kusu de be mo gwashko gidem piki fu de be wande beleli bikade be wande beleli de be wande be gote kabaka koni de bush konde sama foshi di be ko bakai ni be mo gwashko gidem piki fu de ye maden de pochashko den di comme équipe qui a des mama et metaki bika temie taki de mama temie luku aini de mama ga de tata fu den à partir fu 50 ali kona 40 na lo bisa yo takio même taki wishi de subie saka me abi fitaki atu da me shitaki da inte luku na à partir fu de mande kon na yali fu den kondo den 40 de mama di comme équipe qui na de yal den de di gwash ko de di comme équipe qui da fanshi fu de na gon no wan page safe be na isa taki de manga de ta na be fenya fanshi e takki yo lu mo de nga fanshi i wan fu sta wan sani that one taki de agele ke de fele wan san de fele baka so mo wan taki na de fele baka so fashi de fele fu gote ka information a koni fo baka na san de fele na bari afa tongo e de fele moni fu baka il a fait la moni fu baka mais il fait les filles gote ka information te de fait une formation à Pôle emploi im golu ku so im go Pôle emploi au filles go make one interview im golu ko même mama action information de quand des archives ou guide information
da igwa kishita ki ome fude uma pikidi de na pedikon anno abi pia metagi ya moi pina den comment den Haiti sama Allez, profiter. na ini bush konde sab sama lobby leli kotika sama me de take the big up de kotika sama ye ala tenka ba de na pe fute kales Mais quand on a ça, on a mentalité, toi, il s'attaque, c'est chacun pour soi, et il faut évoluer, c'est non, mais attaquer à den forcément, il y a des choses qu'on dit ça, mais en effet, je t'attaque à mentalité, il faut aller les ligo. Bala, mina ugoye. They go to, ma. Isabi de goma aletik anagwen de debi. Mais justement. À collège Albert Londres pour enseigner en place depuis la rentrée. Fouden sama des parents ça égoïté qui laisse. Il me go questionner Albert Londres luku. C'est derrière le begin. Au même parents défini. Tenga no we fasa ni godo. Un faigo. Ma aide ça va être qui aso one picking DB bika okay le sanje passé aso a une information de faire des kana piki fu kota ki tina shigishale gota punaba. Sawa ma opoi kinga wapiki futi na shigisha. Na dati mwantagi taki dendi dembe pochashko nga dendi na be gwashiko be mo luku dem piking ma dendi gwashiko ya de kot ifeni tukoni yu madi be abi wan kodo koni ne abe feni cash poti yashko ne yu difeni tukoni ne sa idunga de tukoni fiu na pikindi meki sevi ina po ye pien. En fait, il y a une société pour servir à Koigo Kandi. En fait, attendi de mabe graskoto, de mabe gilif kote kia koni, et puis bioli la drogue fuchaish taki a staff di bio kischakaba, anatama ye kwa usu. Donc, dati be découragé. Bika a facile faut be meke moni gao abede. Donc, en fait, il y a bi fu bo koye de atap ou un but bien précis taki mouleli fu douce ensanyo fu mouleli fa futaki fu guade kanto. Depuis ki maya so passa ahi peur, ahi barrière taki au minimum mama taki. And Misha mise fi parfois mi kapote mise fi ademan PSI. E fu ye go kona yalide. Ne de poti wan panel gi anga métier mayeshi la drogue cha kan de fi donsu anga aino un claquement de doigt. D'ailleurs, j'taki d'ici à Mugonia été dit Yalishko, faut si quand même qui 1500 ou à Mou, ne yabi à option à choix. Taki hey, ma il faut me douce dans mi offender so. Ah, on li kifa ma denki taki, mi ogwashko, ama ou denki amoni. Donc non de l'état, te faut l'état faut qui cherche fi faut bigi kwa à 100% contrôler aso. Da a ville polikaba, donc non de. Asani ni mwani okay, mais faut sans savoir taki des fois à drogue sani konga agoni sani, ma agoni anga drogue committee ainu non ça va être qui aso descend doye passa aso là kade surtout ça maso de so ça na a tout rapport mi wani fustan fu gimitaki na so wansa ni bika ana waye taki de beaucoup qui fait yo même yanda fende so na picking ça ni fade kan da wani sabi vraiment ça na rapport à drogue committee fade kan ko fustan wene we taki au asande na anabu tout ça ni na umesa ni committee na wande cha de problème ya na anabu wan kodo de pocha sande na umententi committee na wanya hein mi les formatrices en pour des jeunes en réinsertion da tenge no en tele konanda na wan jeune me itaki mi mwani ton son gansani de caméra mi mwani ton son gansani à la teiti te acheté de taxa des projets professionnels vendeur en rayon coiffure auxiliaire péricultrice parce que na alteiti na sade autour pour des OK même taki on a un modèle ta gimi yaso on même bouche connaît ça m'a fait dia so là dans problématique kaba voilà on même bouche connaît ça m'a côté il m'a fait dia so là dit na wa juriste dit na wa notaire dit mais taki dia de mais oui est-ce que Michael taki on a un modèle il est sûr de mec est-ce que des gains information est-ce que justement des chko des mecs des mecs forum des métiers est-ce que des proposer des sama petaki faut des consoli mais justement saute parcours de waka voilà mana des collèges te ka initiative des collèges n'était ka initiative dati mais association moi créer na association créer
da association est créée na ici et fi go proposer taki sande ode ala yali forum de métier mag de na ino collège da association go proposer taki lukuya aso one chako na sono mi de d'accord nga mi de kitaki na de sama na lanti mo ko ikali ala teiti maluku ke fa de aso we ke bushkole sama we fetigue de fouiller ti da na gui de modèle fou sefi de mo président de ma soy de sefi no na hi sanne itaki de il est grand temps funesa ma shido abaka sani den kitaki mi anenge ofudim kisisko moi je suis mi bon te akaya tutu a criola blanc amérindien of sota mandiote itaki te bushi donc vinci ça y den ki a une idée ça se passe quoi Léonard architecte voilà en fait justement asande a compliqué mimi chen qui a solution simple gisandi il propose ya ça il faut passer à média fia so mais ça marche déjà dossier à l'équikaba ana kayo c'est takieno à partir de fou anime que moi de modèle l'éthique émission fou Géraldine ou ma futamana voilà donc non de fou ani poti agam guatapo takiwe suku fana fou en bac daisa konkaba faut qu'on poti make inscription à l'association ya so fou et faut na wale shaini wa wiki we ghost don ke fa salle polyvalente de la charboya so we biga maman fana fou bac bika we estimate taki ya un minimum de capacité fou chawan denki kon chawan avi confiance ani dai subien gwe na wan BTS subien gwe wan licence gwe wan master chawan doctorat da te demande ko fiti kwa wan comme développeur te de sama jo ko fiti kwa wan da apiki wan go kon awye fa association de chalanga go is do kengi pakse proposer denki da amaushitaki pembe denki takina apiki se appel dans la vente offre un service à la personne offre un métier d'agriculteur amaushitaki non ta asande foude dimbeka go poursuivre mes études quand tu as Dijon pour Toulouse sauf quand même à Bruxelles ma e funa un modèle na ikon ama il fait descendre tia mais foude petit pourquoi ma est-ce que faut taki asubika outuma otaki modèle chiko san est-ce que un modèle na forcément ça m'a dit chiko na mona mo bika diplôme mais na sande we taki na me koite ainya pichipe ode na ainya réinsertion professionnelle justement na mona mo taki na wansa madi gwa gan chiko mate asade wansa madi oposaki ma wansa ya pe abi voilà en anabi diplôme di mo fini mo ta on il y a pas de sous-métier. On doit quoi diala ou quoi tu vois donc ça on taki te des autres associations de créer na gosoli na motaki à son parcours ou meki bika a moyen financier c'est fait manquer le foude piki gonashko de masoli c'est fait tout aki di na be poi di igwashko est-ce que il y a moyen financier il me soli a piki de 0 à Z taki mi tanga mi mambia moni ya so pashi mo wakane mfen moni ya so pashi mo wakane ala descendre de mango soli de piki a feshi tout foude man wakana de so fashi de tout en candidat foude abe mo tanga ma ten fu no ya candidat ko mo so fu fenya a moyen financier foch bourse fu université avec 400 € ma avec non na tanga chic shodo da espero de kaba bika isabi wansa match qui font ça nato wa okolo se fu sabi buntaki OK a kantaki tide kanja akode so fode kama a bia piche tu kande di asama wanso so asama tu we asande di ya ina association sana association di ego so sama nanda non we dati de na wa fu de frein yo dati de en tant que formateur te dio former il fallait me former ça m'a dit otegi ka ba fu kisi un adulte diabi quand de 19 ans 20 ans quand de gratapo faut qu'on potiche dans te waleli a quand donner da den kita ki ça mi doyon ça mi doya of déposer une question dia ça bien réponse da ka fi c'est fin qui donc mais finalement ayumo rassuré à ça m'a dit konde fi so ita ki discrimination de ipoti ego avancé bikana wansa ni du collectivement fu chayu communauté kwanga fesi mais ka be square tia so aya sama ikutu ko bataki tele gwa bureau na de sama ya de na itaki fa de kanga de sama fu de fusta taki abush kone sama jape na po chango na pish na pesco acho que taki on ganta mettez mi exemple voilà mettez mi exemple mi de école de la deuxième chance mi de formatrice référente alla de bush kone sama de konada faut sandi metag de bonjour bikate de code chique taki mi wa nenge de toutes les façons d'aller gim bonjour mais automatiquement te go en kato il me dit bonjour enfin je connais ouais bien l'étiquette FIB de ça na kudona fani be taki ine ko de pegi udon so da ino ko gim fa ego bonjour yo gimi ate o taki go aini
na foshi yo tag sama taki sawa bika yeshi abi pishi pia ukwense foshi yo tag taki sawa mimi tag de concrètement taki mina bush kode sama isa taki bush nengenga mimi fusta ala saye taki a foshi de dim taki gide jeune fumi de bali ho madame ina be bush kode sama mtaki o fa weden ki sefi mina nenge mina baka mina bush konde ke o sefi ala sawe taki ya me fustan efu e koshi me fustan na piki mine piki ye fustan da tede sama kwa me solde apashi abi mama di kona pika bange piki mineur ndange taka mam no koli ya piki film no mate ke o mane te piki di mineur bika unawani te ka apichivo éducation nationale mais de temps da été d'abishko fugo été en des parents de temps gafu fade kalin da me expliquer dem mata ki so fashi mo ka kina mole am gosko pechete denenge di efabe assidu amugwa denenge feng di be lelien des professeurs ça y est bien tout fois ça fait ni pêche baka ifu ne pêche abelashi il faut faire un diplôme ne de na wante ke mo ala descende mais hakshap kyo ibe gwash kona ala de ibe go ushi ambe go ala de mate ambe go ibe c'est no justificatif sauf so ibe ta gwa nege taki aso sa ne dem na kota force mo ya bo nege de na mo ye biu ina ma bi oge de so non ma anche fa sama taki because you taki dessa mais que foi nia chata taki no secret professionnel ni bushone sama non ma ya bi faut rebondir non sama mon collègue aso dessa mais que vai ya mo na wa ko na oli o CFH pautu a ville dio jainia mi a sabia ni pourcentage mais estimé taki 80% sama didea na bushkonde sama taki bushkonde na ala den liba fu den kofitia you sabi ka ba engager tout public et deal te abaka ogia post a par rapport na fujasta qui yuse en bouche condé sama ye maîtrise à tongo fa sama denen ka poti de tout donc à part le français c'est vis à vis ta ka public a instruit sai futaki so fa en changa de sama jokon donc you na wa tout à tongo diabi de plus imbiganga bonjour ma forcément il fiche ta sama de waka koya ai fashi imutakanga nyama mabe tongo fien fa fustan en na se fi point de umut opposé e figodo mimi gi kurtu mai fum takanga den pikin fumi wala ne ya fusta fanshi mi da ko giya ni njuka e fum stakana ego mi giya ni néerlandais e fkanja na ego mi giya ni samaka a but mi muso itaki asandim tia e kon leli il faut soutenir de là petit à petit d'ailleurs accompagner sama de ay leli ay opof tenke wande ashtaki bikana wan sama donc il me l'écoute ego pour l'emploi ofu kan émission locale wan pikin jabi 18 ans of kan de wan adulte pour potigwa pour l'emploi 30 ans ikona konde de maucha potia sandi de kai technique d'explicitation yo takisanga saido ini libi fuchanga ya lidi konde yaso imusu kan de meke wan boto ofu be de wan chauffeur de taxi ofu be gwagon da de mauluku so tout métier e kai anga saibe sabi kaba fu de man former e funa a barrière fatongo de mon potia wan sani formation fi bigile ya tongo ifa remise à niveau donc ahi sani a wina mu meke sanyanga o sevika e fu migras ko ne yuanju kasama fu ina lukof pamakane yago ne na mioko ibanda yanga so fa si portant mistaki na itaken da mi se holimi communauté abaka donc imusaka ise kona niveau fasama fi moma accompagner kwa tapuno bika e fa de bon na yu de buntu e fa sa ni muti au sa muta igen picking voilà ok now we gonna faire des bika o meka to fa sabe gona we pose la question ya so na we piki bakata we teke woto appel na tide ke va be itaki ba sai passa no no so la o meka tongo a question be itaki e fi picking e chagoni e fu wa famille fi e chagoni e dogi sayodu e fi o chagogi lanti faut que je me corrige on s'en bika kande bisa va poser ma question à Ganda Kabadi de quoi que je me oh ya go participer na sani ma ifuna wan sama de ifuna wan pikin fu wan ma de tane o sukaba ane concerné na wan adulte de chagoni mama ne taki fu gansa mama taki fu piki de tane o su da sani we taki aba de piki de tane mama o su de mama ga de tata o su de taki fu de gansa ma de abide o sukaba e fi chagoni ayunga iko seshi na yo taki na anda da a question de baya poser a na fu de piki de tane mama o piki wala so da ifi piki chagoni ne sabi wan taki ne na sabi ne you sabi taki ipiki abigoni eshi biange ayini yosu ini de e fa ne eshi biange yosu ini se fi ma cha ko wande ishikaba of wan fu dem bala fi because you na dem piki bala e ko taki mama ushi so wan sama ga wan goni inamuda peda ishi dompi e de pa akseli taki sayodu
imu pina waka gwa shkoto bika yan sabe fo ise fia uki ina usinde fu wa fu de piki ya we taki gi o piki we taki gi piki we taki gi piki mu chai gwa shkoto te sama te ki goni kabana sande umyo kale ne tijo ni betaki na kutwa de di ubego na tijo ni betaki fon fu de tamang taki ina sabisa ipasa ina sama ide ini awasa ni de nada e di jonte bika ina magote ki goni ko no so da ite ke chama isap taki te yoli goni yoli de ini yana ini na uti yego a te fu de sama de be cha goni na de be ogwa unti na sono ma no yane ya bi pishto na isaka ya bi dede na ini usaka ini that's one taki side fu den ko sutu yo pudu fi pishto da isutu baka bika ke ino shidon da ya bi pishto isaka bika yo puenda isutu e ke fawe taki aso we taki wa bushkule sama wa ifege sama wade bushkule sama fu chan piki ogi shkoto na so sani sabia na tile sana sada os gimodo taki fu convaincre sama wake matano abaka konde odaya da chodi abaka konde bushkonde sama abu sande ifele na kunu ni ifele en bushkonde sama ne dini kunu mo ide kitak de yonku waya go din de sande kafe da dino dinye kabanga die feeling abaka konde ide ya fosh sandi odu ashkotu imlongo bikadi yogo tagi bala safe na sande otagi yo aki ashkotu tagi taki ashkotu ma yuyo taki manu sake faida ya konde sama mi yike faida ya bet kati fucha yu pikingo go gishkotu we me wani faki sama ofaki efaki me wani faki sama mi kiki fu me ati bala neng me ataki fu sofien me akshipa do gadu feshi ne mi sabita ki mpike cha goni bala idashkoto na pina dai wango shibi na dai wango shibi mina wani fi konde ya fi konsuku kunu chako kande mi mama be na be bigi di kon iki wala ufia be de na demo di yogo ki samade ukabak bongolong sama sabi ubaka pika sabi umo ikode ya iwaka ganda ila ubika some samade ganda ya ila uimo akshite safe takifusaide Ok, bah, Jenny. Ouais, il faut faire ça, puis qu'il a juste me rajouter. Wakanga wangoni, il pique abi wangoni, yonko picking. Ça wangoni flexi. Wangoni yogi a sentiment de puissant taki, yabi wan power atama tapo. Ma goni en même temps, te yabi asandia ini ana ini saptaki. Teresa ma kama pique na obigi te ki appelle ma pour l'instant, et te ko teresa ma kama développer ça. Abi wangoni yenke yonko picking. Ma imsabi kabataki, ye wakanga staffa ini ana. Yewaka anga deja iniana bika sangonyo do gimo so if school to kishange na pampila chan yo soto if wama pantai isutwen yo gya staff donc abi wangoni ina abi 18 ans voir mo gandi sefi malancha gi pampila fabien anga dede yewaka ma ifi denke wan parent ipa dat certainement ifa chianga goni ma denki taki au japeda da soin sefi foi soin sefi teken ma yenki amma sai modu incha piki mangya school efi na pantagi man Efi takianga ma taki pays comme tangue sama bien isakanisa de wamma di et passa par la voie communication d'ailleurs takianga taki pays comme tangue sama bien quand tangi na cha problème ko ya chapu ya so gogia sama ja bien e fum chaimo mi gashi ko tugi wa avertissement ça dit chemo flexine ina teken cha go datonta ki il lobby akunu il lobby a problème wangolo ku ipika staff osu bika wa fuden tujo passa i wanya ki sama gos donde en mbesa wan takianga de pikin biatu wala flexi di denki taki asandene na libi asosoide en fait tellement na wama de futaki anga den pikia so fu sensibiliser den mais kama if e chasande ke wan ku on sani flexi mi écarter et il faut 1 minute dam dai kombaka mi janga piki ma ile lide bika demander na mandi kande soit comme toi ça na of soit lycée na wani te kia mamo soit collège wan te kia mamo dan te bige ga cour da bena amai kochata mantene malecha ici amai d'ailleurs faut stopper cours mais guantoliao faut redresser un groupe de d'ailleurs takianga demander toucher des mains faut standard demander be légalas de ce aliki bika maye de wotu di et percuter dans
à un moment donné ça savait pas ça il y a kisha groupe de kopocha pays wani da leliama sani jama dinabe intéressé amang donc ça sami chen qui a fait gan faifoui on a sensibilisé depuis qu'il faut ça identi de maden da na kaya mankong da attaquer ma ça de ça na but ça na plan na chaya saya dishanga disi ode de conséquences e futama asanya wakabun mi den kita ka dacha wan fu den ga monk fo wi voilà Taki. Ok. Sensibilisation. Donc, Utaki aba achagoni. Ok. Mais pour tu vois, nous un exemple. Oui. Que fallait ça n'est pas ça sur la so. Hier, Taki i picking participer à une affaire de sani shkotu et suku de sa mape. Mais hier, yo ke mama yo ke dada hier ça edu ye chango gishkotu e fu ça edu. Milo koli yem datia min aki yadi dengimi te dogi kaba mi tataki ashkoutu yego ine kwa mi osondamo. Ok. Gona dago purger ipen. Ok. Là je. we e vraiment participer à une descente da ton takia mangwe fa we kaba mi se fi mi a réussir takianga amang fama be mo goso fa we e vraiment participer ne a conséquence akodo am se fi te kem responsabilité que dadam takianga amang ma il faut mi staki sa amande aso amande ray ama on sport ama lacha a pachi ba la flexion ga lantina ma bi fucha amang kona pachi gimbaka mi ogona ashko tu gamang. Ça me pose la question là, mais retomber qu'on a En plus question. c'est fois mineur. Na soit ego soit na parent ego. Na so, ça me Quand mineur toi. Ça me pose la question, mais qu'on pose la question du betaki, c'est au début taki. Na fou. Hier taki i picking jaini drogue sani. Ça ouais do. Ça m'aide. Mais na lobi passe par 4 chemins, mais ta ka ni bouche tongo mim datia. Ete wan leishi mikishi wakia enaki adi mikishi sande lelimi uye fambe takifing en cocaine asomu kalin na sande ne de cha de yokuma icha en te cha ngimi ifoutu bika en alete taki yeshe ketaki amonde te ifenyento ide bun machaka baina de bumo ide la saina na wamoni en Neyman beta konsani ade di den boy be kalia sanna marché ataki bouche konde pikiye di den konfenya sande chane de dwe kita kade na be foshi sama di be cha sande asode idwen manade na be foshi sama di be cha sama be cha kaba ma de kote ke enke obia pocha ide faude da me begi denga tangi de nego na wan pe shanga sande anegi formation tianga kaba aganda yo kofuka giwanti yo action taki fasa ye piu sa de dunga moni fudente dia bing bai wagi en pedo suf den de tempo de am mausu de tante de kumoto na da kombaka de ibo gwa ni mausu ni gotan ye nyam mamoni mailu kuyu ashidonde ne taki na wasani masa bikinki taki ye cha sande da mitemi osabita ki ye cha sande fosh de de pikim kabata ki ye bigin seka minaki stampo ashko tu mine ekoliu. Voilà flexi a question de na question de mdenki if you wani meke a jeunesse fu na buya gwemon ke sa buya ya bifu da ya na pali boto direct fi staki piki manja nya sande mi de bien placé fu sabi ala den conséquence fu te ite ka sande ne ina poche de taki yodo wan bun sanyange bikam sabi ka ba automatiquement sa yodo di yodo amoy ko shi o bay quand on iPhone ga baby e bigi den kidi me go me bay non me guide sani mo bigi cha quand on balance ya ga go so me bigi cha wan gucci go so di yoda ko ba tellement be facile à plondi e pour ye ko moni pour la panga tawa alla den tana si sama di jay nya sani ya colombien kuli dai lontu te de te kede wakayate sa oshi de do amoni washkoweti jabi wan sanye dai kons don fu bum ma alla den bush konde man piki biya di go teke wakaya de te do teke we go teke sa ye go teke ye vous stampe ou de ça y est amaitegi passa ni l'aéroport que zombies donc en fait monsieur veden kita kima pede maya imagination cha dengo peden ki elibi boy yatanga mo waita fu konde na demand et contrôle yo les autorités di yo mekente isingi de ma kisi yugo so tôt tard ce sera le retour à la case de part yo abi fu bigimbaka à nouveau na mimi fin de personnellement taki wan pikin di meke aini un département pour l'Union européenne. Il y a un continent à l'Union libidi abi au même milliard
Fika évoluer ici fi ton wansani et non seulement il y a une one for den konde anya lunya anga somme moni l'état de kaba pour porter mon en place pour former éduquer ensemble da UF michiu e chaya sande no kai konda no gitolanga ino ke ga manenge bi kami sabi den conséquences a meu taigi taki meu gia hisho me fi fayo bigi and fayo kaba and that if kaba na ibali mo me taigi taki mim soyu du sayatigi da total yo dai ko gimleti bi katay gimi bala flexion ke fa aussi doya vous senten quand de 10 ans yo ushi den piki ay chaya sani ay goy kong o me fu de maya ishtaki ashne jiwenki ya ajamaya teke wakanya abayen teke nya ay da yo fi istaki a bi benef mi awako sali mi abifu akshi mi akoti ba jemi mamwanya akshitaki taki yo piki piki taki me adufa wani matei piki taki fa dufa wani apiki dia yo so itaite ba non mami expliquer a conséquence kabata bi ma yo so itaite jamio sumo kaba bi kam yo so ma ataki nim takanga ma da ma sabi kabata ki ya mi audai on that if i bala mama na do sande ya gama koni imso yamang sa ou passa gama de étape piki so jusqu'à la fin da chamana aliki mama agu anga piki agu aksi mama agu taki mama saide ino sulanga so ata egen piki akoyeko dai fika mama ke amango waka bika sandiwe poti mongi ata po bombi ya de lecha doti ya ita piki de tefika ba iko gida ata kisan ibe jisambi omitimi baje mi betaki wansani Thiago bakate baje mi taki efu sestede cha sani ya shi wansan fudia so la enia alai wansan dimiashi seste we cha sande osunena sande mankele aini solang na wafu wa upoga immobilier saki ataki samaiko yu oso na de sande de chamoni ande de yo po ma sabi dos na ala fuden donc da ala fashi watu kon ma uja ini jo washi de moni weti ma en tout cas il fa pikimbi ya igo kon forcément ya bi futa ya mantaki na teke apasi de bika ushitaki na apasi de meketi de gonye chai di de mano mangwemo de manteke de gonye wakai ro sama iboko se domen so utsani wanta mana habitajwa amawanya moni donc mi fende taki umu daiwana pali botona apishi de anga de yonku kifoi. Okay, we go take appel de sama de wan belko so de fegete ou le spectate belko wa fika ilang tu misha bu minute futaki sabi futaki en de sama jogo bel to sama bel wishi belko ina ukishi ikama sama bel kaba na ale no pogi de sama de wan belko okay live fine you to media with live ayo fanga wi ala sama ye ay cool take live fa yama aya tempo ti de mi lobe man woko samde ay woko de takifu de kinye ay woko kan tangi fi ba minda bi di bi takifu fu pikenya takini fu ya alike be de taki gamang ga su metaking taki ainu one thing da pikina ugo imeke taputa pa mo na upo point de ugo imeke wa de so tu da atapi si pataki baka na taki apoji te be ugo nga sama be ugo nga sama udi ye wakai pasa ne ishi nga sama e yo yo tampu e funa 2 minutes langa yo tampu bikakande ainya 2 minutes di tampu de da sama ustaki ai asoma ya so sama jabi pasa ni shimzaki won pishitaki kwa libidu libi aini manono yazo bikiwana ihabiteng kwa likitaki kugawa mo a moment di uke ga sama esuku butaki nga bikiwan asanja itagi ya kuye fuede atapi shibimi abi ala swan na du ataki ku baje mi jataki na ala si sanu yama interrompen de apikindi meke le itageng isoye pia ugo tapu ne yefika itaki pudi isoyen chakaba kanja fashi fa isoyen akaina fashi jamu kustan maisabi kaba pia ugo kaba ayefika pikin viva mugo kaba nabe na apishide akai bwami ika pikidi meke letike fa ubetake na bikin inabi weligen ishi en na sande ne pasa fu no anya allo sutu libi diwe mitia so la yazo asode da awasa ni disari mama na ya biten futaki nga pikin papa na ya biten futaki nga pikin e pa pika bon problem ya ko inkemma
ijaini telefoni ina tenga picking na gwanda kiminga isani and our pishi da picking oko so to insevi tapon sevi vikaini wasutu aini wasutu bul di achagwa gananga mati anga den ogibaya da aifende solution a des problèmes javi emmange pa chago futai ginezani bina de na tengen ici da asani mais meke adelosande meke de long délinquants du abino no émission online. Ok, voilà. Ok, à la fin, on m'a relu tout Michel Rabika, on va permettre au message de participer. Ok, voilà, gata ngifi. Wabi fiti wa foto en tas mabel. Sonne fait que mstake de sama isuku bel match on dirait que sama wata sama mabel donc wabi fo wakti na oteke le maximum sama juma teke wa mandi witaki kane wateke itile donc voilà tu ou profiter fa occasion to sama saka fo bel direct. Prochain sama bel. Et a correction dimbe wani meke na apisija abala ditaki jonso de corriger mnen tapo. Priorité guide sama bel live ani wulut media weteke live. Allô Aliki. Oui? Non. Allô, Aliki? Minaye. Allô? Non, on sait Minaye. Allô? Il y a un peu de baka bika unaye bika mse finaye donc masabi. Puis Thiago Badjimi. Et non a dim takiso tei soyama exemple chakabada ma bibi da ifika na takiso bika ina oman shi amaija san edwa san de ici dans des deux dang na taki et taki soma en réalité ipiki ina bigandi faut corriger ina bigandi faut accompagner même tchadia o ko c'est fait bien un diplôme il sa bien conseiller te taki fam BDA sombiodo et fa sombiodo voilà life I know media with kay so ne fegete sama de balcon wa iluku ina wanta ki na wa flexi bu flexi I ni fancy ni same follow ini ala de konde peju kanengede luku yama luku na te fe ma fi luku na yetakenga wana na itaki jira kaga ya bikawe yeo se na yogo yeke ojo de konde peju kanengede ke sana ike fancy so anga bergi mina iluku wa tifu medaya na tolimegi wana man na itaki jira kanga en fait bikawe go yewa na tanda de sa inde konde ni aso to da me shitaki de fa ai ni fancy awa wande sa my slow ai ni fancy ni aso na de sama ku fancy aso ai geke na apse fu wa ya bia problem des mano an meke de piki woko ai yo ko la tanga bergi fa de sama idaina andala de piki aso de gwale talanga alja woko koda kili na system fu fancy abia problem na system fu fancy de manga de panga de piki fude lukudim kwa sola na pe me aga simbe koti me kingo to au me woko me du mi kwa fancy ase fidim kwa yute di me ki de manta ki me opende woko de mako unde maila kumi da maitaki ai ya opende woko dandisi mago lukubergi ala de piki de jape woko le dolfu de acting ali de pende beina dun suero ai ma fai ci wa piki putina iti alita iko sukwa Michel local aganga manje tibe weke shwechala iko kodia mana ma oko mante ko suko ko avantia man sabe o meu oko de chuka nege no wani woko man de ma wa fasina mo de ma wan kwa moni ko lukubergi na pela de proja chawa barki de kisiwa mutawa di 200 euro ya itede ko nyame fakancha sana de Holland me no be na fei pitun euro e ki bedrei de juka me wani go kinga sama ndo te jabedu no ansan kabade yonku yuasko next wani du tama ai pele taki pesiko ana opafu komante gwa oko datene mai sie rapi e domentani koni ma life flexi maluka sistema so lance fina pembe ja sabonya be na 20 klei de mas sutufu misifuki mina pe abigi baka Maria na pe onis na pewe ko ekela ta mai jalu sute ta mai wani sutu e janga gonya undo be no matelo frei ma va we chasani luko me mande na pe waka so margo luku de mai tampu jo akulu yaso de mano wango skuoko fisi woko flexi woko la fa
livrer. Me wo kwa poubelle, mi wa dim kwa mgo wo kwa poubelle asani tingite ma begi. Mil aiki barkero, ma sani tingite me go ala day. Me kwa nyako go woko. Go kwa nyome gudu sama usuno itim pupu ansani. Go luku de mali se fi Gucci se fi tadia de takisa pasa de kosi na iselimo. Uche kutu no de. Ai, waso somo do ma efeti fu peda wa pori modo anga de ma hola te uba hola to istade kai Prada nga Balenciaga no basi. Ala de ma hola tanga berki janga wa mbata Hennessy de mana iwakanga cup. Ukwa white night. So takisani ukwa white night aksisa iko fa sambe rock fa sambos. De mana ifeti fuko ewe Gucci. No, de ma igwa wo ko plus de ma setting. Ye gwa wo ko ye setting. Asali mo neche so. Magolu kwa ma bi se ifati ala ma igwa Michel local sa igwa. Ala ma baljanga uli man. Unde eran stake man. Unde kede piki go pu an perme ke man gwa wo ko direct. Akti ali ko shaman fufu. Mi te igi mi stata ki sa ere kapasa ishi de boy dia so. No prenga de man. No kopoti de ma eke de ma go meke université kwa man koton fufu ma. E ke man go wo kwa ma be igi money ama sku appartement cha bi 20 kali ama deneli binanda. Tama de do bele man. Awasi na ngai futu kuma sensa sambi ga Vietnam ye la ku flexi. Sensa sambi biga piki pari we la ku lukure di ma fight dona pe la ku sa south set ma nyala de pima moni flexi ya ida cha ya beja fa beja PF block de mi beta PF block da pena pe de mai ko lulu mi fusu to nga goni sai de bikame rock one to Jordan da de mai go forcer ta lok to se ya so kona ya ba kwa so lambaka da de mai si meke mgo me le titroela le tina pe me meke monya so la me koti pe ki sama 180 euro me fene one day ayu chape me seli word na pe de mai ko kakana word sa fa on de ma so lande de ka san de mai dumo na pe de mai ko kakana word sa fa aximo life one tine kibi mi de fishu wa ganti kiti ama ko mo to pa makama kimi pudim dan chano ambaka me ama kimi first time mai kambo pati pe ya biti mi guau desa ma te fidi mi kwe como ta sola desa ma fumna kana gimta kiboya londi loya first time bala first time de ma refele futaki no first time e fu de piki fu me chai de ngogi de man fu pa RBT kona pewe ja pebe gimendi dem sutu kuma ino dem sutu samai fu munte de abo la faji first time bala a 2024 ya so ne kwanga mapapi anga kankanya ya liando au kongiu okay mbala yo popu kankanga nanga nya ya lia au kongiu okay mbala kwa wo ko liduar me awani stop me peja o kateke mtaki wadi take first time file tu olu pika osu sai pike go pe do adote anadi staki habitant pensi ne meke pike no we first time bala habitant pensi ne meke pike to sai pike go pe adote no anin pike pa nga u pike ole ba wa itaki eye adisanye mulikimi ne ya sutwen ala shwe fusta inataki uwansa kama fusta ma fusta unataka fusta ma takagimde medele utaki no bimbala yes I love yes PF party take big up that PF party love bimbala yeah man Marie Fleur PC yeah man non mais il savait ok la fuma vérité dia ya taki non to dia nya te bikama gepa konta ki voilà da de woko di de shikita kia da be woko nya be woko donc voilà ma afa shwa ma iteke sana il savait il était quoi avec la vérité à tout enfin la population a gâté pour na la yebika ya bi dia ni de woko agi one more example non ma ataki fa begin abiga aletika be biga 0 voilà. En plus anabi senfu de woko de adu bikana na awan libia be esuku wan bulibi non mais en même temps toi amamu comparer amamu vergelijk
la Guyane, la Belgique, Belgique, of Holland, of Frankrijk. Des continents, des membres à la santé pour understand pour Kaba. En fait, à quantité, à où fait l'aide ça m'a dit et qu'on faut intégrer des naipi. Il y en a hipi chiwata ya so quand le timidi abi fu lukwa libita fasi enke fa mata ki speed dem slow dem di slow for speed dem. Ma toli. What take life eh? Allô? Eh what take life? Masaka no. Masaka kabase se chalo. Eu ali kisa. Bonsoir. Bonsoir. Atapu. Yama luku na itakenga ukogo. Non, mais j'ai un pièce en fait. OK, tchakonge yo. Et en fait, bon, la première fois qu'on a mes caméras wani c'est parti. Mais mi me taki par rapport mina iblana mais blâmer ben na auma qui guide taka sanna tedika. Mi c'est mi passer des situations de faitaki one manai pour attirer un piqué même na diganga piqué bio du descendre pour l'instant mais à partir faitaki déjà à des mois professionnels à des enseignants non bien attaquer je sais pas quoi mais c'est étudiant en formation non ya mais à partir faitaki non de tede boyo aliki bushinenge sama wishifa wogi utama ye rabi 5 da apache fight akino de surtout picking owani konfu kwa wa formation fi achita ki en sabi le shinga ya ligabi et tout en sabi bopal de sani. Donc, du coup, les diplômés, ma professionnelle et personnellement, dit Camille coupé mi formation à wiki gimbigen, multiplication, tout ça, mais en sabi mi tag, là, ça m'a fait chier, ça m'a dit, des taking ça, même tanga, des taking, non, t'inquiète pas, il faut pas, madame Intel, c'est pas grave et tout, j'ai jamais travaillé, mais voilà, et tout. Mais la façon qu'elle parle, déjà, que, attendez, et Naomi qui ça m'a con because c'est que git a problème pour bouchinenge ça m'a été à un diplôme kaba te de sabi son sani da faishi ata samago da faishi de cha da chez Fuganda na doa domo a don en sabi next faishi cha jate en wamma wishama abi un picking abi goni et tout amma ana encourager un piquer fa abi goni mana on m'a tout un piquer aganda faut bede attaquer ou taking ndika mana ma femme attacking a piqué one no ça you that you do mi e femme attacking a piqué one year da mi okalish ko to bika mi sabe a conséquence fu bushinenge sama equipe kala dei we taki de sanjaya yo kali ashko to yo kali mayama blame wa matake ye ne holi en piqué de bika attaquer piqué do so non akali okalish ko to mi sabe sama me abi famille nga sama gi eke e bali eke taka o kiense etige pikimika pikiti na ye. OK. Ici apike do gi donc amede franchement wisha atani ma meka ben ki piki so bikam sheke même femme dem na qui di majeur pour l'instant mais mina wanja ni son en situation bika tanga lobigi rabiga piki fi to atanga abi so sani il a maquillé à piquer de façon boye boulouya excusez-moi mais il a maquillé à piquer fi bika fuga et boulou. OK donc voilà ma betem piquer boulou pe fa chagoni. OK wa Hollywood Michelin bika OK gata ngi ça mais moi c'est juste mon avis en fait il a fait ça mon taki OK mais abi a pas si taki il m'a mexé des Hollywood de Sandé qui pas des formatrice je sais pas quoi faut dire confiance sous quoi bika na te de tout de quoi ou te de taki wa beaucoup fa chida we la fu de ma baka na ila fu. Mais justement, mi denk taki na ali kala sam taki bikai fi ali kala sam taki mi taki de piki de kona wakati ali keme kapiki beka taki sam taki piki de kona pete me leli nanda même de ta sama de kon tere kon a foch sandi de ki me wan nenge sama na me sol de taki me wan bush ko de sama de sataki bush tongo ngami même te me ki de ko fu mi se fi so yu de piki tagi mtaki de ne fustan sang de na fusta pishi pe mwan gode est-ce que ça bo ko ina ni bush tongo en me bo ko ina ni bush tongo en tenga no na o même picking di de na ni pemi de na pe kalita picking comme qui inscription da il faut mbe la fu de na be o ko OK a explication kaba je dis pas que
tu te moques personnellement, mais la façon que tu parles, ok, merci, mais c'est mon avis en fait. Okay. Quand il y a une situation derrière, des formatrices qui franchement, des taking, des teki et tout, des il y a filles qui est à bout famille aussi des bicami filles bon, mais avec ça quand on a 20 fois 20. Ok. Donc voilà. Ok, gata, bonne soirée. Attends aussi, passe à volonté. Ali kimanga lukuma fulu tu media tele sama taki te u bel ku akshire taki sai taki swasa nakanya boko ngi pe fu langa sani na bo fu sa usi fi swade libi makaranga tide ki udea so ok mistaki ayu save ko igwe oteke fu sama mo tata ku ge oteke te tu appel oteke tu sama na o chango do bika ayu save ko igwe udu pasa wa yulanga nga fu kaba afika 2 minutes fu udo wa yulanga nga fu na ete tu sama na chango sama wa mpiki santa puja fra utaki kwa so Mon chawan. Na habitu mi futaki. Afro amusa taki te ide na plateau ya. Te ide na plateau taki. Il réfléchit forcément pour ça y est taki. Ma somme ça ni ana wansama il pointe le doigt. Na wansama il so ifinga na wansani y taki en général. Na wanko do facile fuluku sani. Da so yote itaki son sani yaso. Na wansama i mise taki anga yumie taki famudu yogi. Alla udi kosidoya na solution we sukugi wi communauté bika. Ayati mi futa kawandi mi otaki yada ugodo des blancs qui carrément taki y a plus rien à faire pour ces gens là la toi taki ces gens là na des bouches konde sama sanya demo fudu gide bouche qui konde sama yana wa senfi jape fi yada toi taki de mase fe den ki masa ipa sa anyway de initier efia ini u poti moyen u poti disi we suku ma unai wani kengi we wakai du de la usana me go donc voilà quoi da sama mute ke sanya ke wansani perso na losi sai de ki yanyu kota ke tu fatolu wa dai asanye pasa yaso ke fauta ki yaso na wi awai pasa de toda ki ke fauta ki wa mango taki futa fa de kana ai mo yi pia ni winum taki go se fi justement to ta wa bifu te ke tu réalité da taki na wi asa na wi si fa da shi da go flex ina mada ego na o me page en ke fa wan fu de man contact de ama ita kire di ma e la fu ala de konde ala de konde jaman cité de mi tan Libya ini mi ta patata mi ta France mi passatia ini Belgique mi sabia am gonda yonku actini kantin alim jairu pakabay wakades mi sabia sani mi and je pense que on peut en faire un problème de ini wini na sani meta ki fude tabou fou en fait tout lobby kibi sani tout michon en fait asani passa ini wini fou taki en fait na so le chi we ki taki ou me kibi ba sama we kibi ki mais non c'est que on a baka imde ki taki ou abi faut créer modèle non dia mi nga ina fo si génération bus konde sama so lang di abi faut booster d'entamant di meke wan piki carrière faut qu'on motiver d'état piki ma baka de ce que fa ma itaki ataki de te comme to ya second Europe gotan awa ta winta e long ati comme ta sana kota se Laurent Bika ide ye njuka mais enfin sim go le litaki Francis Flexi a une 4 ans maîtriser que ma betongo ma ifa ya no de tanga gimi fu saide bika ya o jabaka ya bika no aso okay fibe den taki kare ibo kare o go make oske o te kapelmo mi en fa wile tu media de aso we kala sama jabi wa den ki fu ko cha ko fu u le lai ni wini bika ne na bit fa a media anya tutu afu we fa we na wile tu media na we media esto bin na taki uani model uani samadi mo cha denki fu konda to da ka denki fidi abi fi abo sanidi mu pa chenga folu ku fu u gogwa ni wini imakona we lukuna we poti en place taki okay we poti un programme en place taki okay wa bi usama do suivi bika man kolum taki atu wa mdenki taki na du fule nege wo gona yo fika o kashu ke fa uani mtaki atu ke fa do mtaki san ke na iwo ko no mtaki san ke fa de na du fule nege wo gona de gwa kashi poti ala sa wanyo place we to be de aso fu u gwa ni wini Ugo anyway and me encore me take tide mi on me proposition me kishi kama taki kengi forma kengi so ensemble faye do kengi so ensemble faye do kengi so ensemble ça me ke mi so ni fa ça dit so fa go ensemble taki o doing ma on mettait de ta me jade o me ali kaba est-ce que de intégrer à une wini bouche connaît ça m'attaquer des potes sanguineux fa de kai jamais na ça de me ke tide do me ke mo fa bo ensemble fu sefi na o longo chango gida ni ifu bi sama di kwa mi kaba attaquer bo o ko di de bien a la première go ko amtaki ma fsede mo go ko la première en fait ça ça na idée faut fugo nada alors que le faut développer ça de le coup faut développer fou na ça de nada cha do fumi cha ou sefi go fugo ko non ko wo ko ni wini foshi itaki moyen mais abi want to vous rajouter konde tout
ça il denk bouche condé ça matin que mo lobité ta ça ma chawi je tiens que wa bi un complexe d'infériorité wa men de voir de créer complexe yo take agno lancer fi c'est fi soso des ben na temio ko gia conseil temio ko gia advice a bon ma blanc quand le dina le lien kem c'est fi chataki o bika baka ataki da yo bi bien po de sanja ni we de ni sama hi mo sama ashikoi mugo abaka se fi ashikwa go ça veut mettre don baka de am se fi ski fi bi fi baka mama baka da fa kan donc un problème na yumu bibi aini se fitaki uwi poi en na sande meke uwe fika baka nko fa kuli kote ke sana po aini wana aini venya u dia so baka ifa kuli be de na po tiguya ni aso fu de somme monya option d'idea ya be de wan piki Dubai véritablement donc asandi umu po aini wede ini umu losia mentalité taki ou incapable ou incapable ou poi on fait les formation on fait les photos qui formation na sani wishi abi potentiel guatapu ya nagandi na bikaba lelina bikaba letike fa yele la bush konde na leso yele na bakase tu anata na continue ko chuso au mesama itaki webo we la fu sama we la mishke daki de sama de la fu sama wa minorité na nkolo anya évolution du de non no ego réfléchi et faut sama la fu sama ana am tout minorité donc na fu di wan sama la fu na na la sama souvent ça y passe ça c'est na ça n'a problème tellement wabi hey membe gu sevite asamadi mugwakisha sani ya wangwakshen ata aletike faude ya so uma emichi womeleshe o demanda wandu sangim masam ikwa kishiwine wandu no ma ya ikoma iwani ukona ukodwengi you parce que na you non c'est dire makwa mimi te wansani me gu exemple to gau jubi ja Europa na desale take ha flexi ha amaya so ye amaya ando artiste ya amaya ando ntakime asan fum ni wan développer asan madim ça qui ne mugu fare grâce à même goné mais kana pe na asan di do habite ma ka asan ma na fi ape impa ça donc to wa bi fa no do fo asan wa fere fo gwade sama du mu go fa san fo wa réfléchir ma la flexi ta ki moyen mis fa se fi pesi jode amida ti encourager à la man winsi fa winsi be de waman di wakadu fa shogi de so to ilo chome so tout sani te konto nganga pikin 45 ans 50 ans kon isa kwa to nsanya de pikin ma meke de ma ala ba shote ko ala sama na bi fade kana ota pour life ani wilit meja wete ke life oui allo wete ke life aina ala sama do te ke chawo ya tapu ala sama atapo misi Sami do anitaki mi dewan juka mi na juka sama ikifala sama ye ni agwa gansko to mi shimati de mi oko en wetaki aba gonisani mi de nga avifu de sama di na a plateau tapu de taki te wan sama idogi meke na tisabie fu de momaye pwange wa manga wa pawa amaluku apiki amasika apiki mana wabi de piki fu anya kushpishi fu luku fu matakinga di ta apishi tambwani kumbaka na miye wansu mabel kona pe na fu takimiko nuam de taki na mimo buma sama de offer no ma eke pa afra u takina pe imagine mushidon de ali kibun sai taki no ya so chai pisama na iwani du sani fou des moments gonga péché fou des en fait puis mais je peux dire ta qualité des minimiser des aller de ces guando c'est ici des en nier des ta qui des gua canto de la fou de ngade sande na la sama ila fou sama no moi ente wan do sanifi ye denki ta ki ni awan sam fu mi ko do ya so mi na to bi si de la fu mi na to bi da ye taki sa ikonda de ye pi okay and no ya so tu te go awan kanto wan peshi ti mitin go apo itinya ta yi taki asoso imudu asoso imuaka ara sa ta yi na wiye pi exactement il est reactif ça il est reactif ça no ti fa shina bush ko desa ba ya jago chago kuna duka sama jai peshi da chauta yi ta keto so mudu da saide mudu so da fu ye bigi active ye bigi seke ta ki asama ya ipo cha wishiwa so no already pa wo ko ja pe a dena pe fu ye pi no mo ga semina de kita ki de dena pe fu la fu ye jo dena pe fu
dia tu fasani pete mugodo da meteo ufustan ala upe wanigo so mugodo nga de piki futi de bikai futa waitaki no mi da simi piki mina uduso fukade ke fade be itaki fu tede kai nasko ya ugo awanta no tide umori use finana fu mumang sai de piki fu godo apete de ga wa fu do wani godo kan de wa finja ka su ke de mo piki wa fu se fi godo na pe ni ide tu sama ya da fu de pe ka kan ko ya so ko taki pa sujet ya ana wala wala o sujet ana wa facile ça. OK. Voilà. OK, gata ngi fisa. OK. Ciao. Ne ja pe ka ba ene me rajouter uma couche que fa a sabel quoi so isabi tide ala sama wani se kasani bikam dekita ki fo ala sama libi makandi ki fo wani libi makandi nga aussi ya sonjo ugi abo ma ça me que me rajouter à coucher so c'est vrai que t'as OK t'as qu'il y a un groupe qui c'est bien ma toli do achute toli do ganya groupe cha fika pe no sama na idu bouger fa de kanti de wulu tu media de asutaki wasama jabo denki fu cha sa ni gomo fawe tide au plus de 250 000 abonnés ko pa cha denki figi de ta sama bikate ita kia ni groupe fika nya groupe kaba atole chuti nya groupe na nya groupe do se kasani usataki ape macha use kaina ape ko cha ni wo ganga pe shima de takia na mona mo ko meta le man pas sudi ala de u gwa de peshi pe usataki nga use fa sam party go mo fawe atole chuti nya groupe ma meke de tole na fika nya groupe ko party go mo fawe fu wani kengi fu motaki fu wani kengi wa fere futaki sandida igwa ni sadi meke wa mtaki fa go ba ni awlibi makanda wa na sadi meke wa malibi makanda nga use ko taki sai kata na piche de mwancha ko na gula de piche de conclusion ni al débat so anya na débat nya émission du becha ko sa becha go fu ugo tapu go mo fawe ba la flexi te ke wante sa itakide na moita ke na konde mana tu wan fataki buskonde sa matem ta kala den sigisi liba buskonde sa ma jeta ya so jeta na libina fu peu importe pe tan ya mu sengi na wanki sa ni na wan mi ba je mi décide taki ya som na franchement a lelin goleli taki franchi sancha angoleli na volonté di mo le nem le enti de din kwa so landing kon mi chi flex shedo wan bon sani ba la flex na begin ko begi taki ya sandi edo ya bala mi lobie mo ala sani o mo sensibiliser public fo no bikami a choquer mi fo comme en Europe koya ni mi taki de ça m'a dit un passeport de ces finaires de ces même pas contact il y a des élites fougon tapu ou privilégié un point taki ala sandi be sa wanton aini libi so so wan ko do passeport fi opo ala den do gi fi wakago do den d'ailleurs il y a une wan konde di gudu tellement ma mi kon mi akoman ma bena mi kota ki yutongo di kishasko bu moyu da wansani fondamental mu kengi da mi achine sa ma den ke ta liba sa ma bika mi sayota igimi ne komota de liba din telia bus konde sama donc aina logique i mustaki fi muma libi wan baka konde libi i muso fo gwasko opso yo fika baka donc e fi mu gwasko nada chomeke intégré bika alla de weiti fi di be l'antimeke potifu lukuyu ina isabi den date de man konde mai maltraité wi bika ina même pas opo mo futaki fu défend UCF na fasima ya sama enfant je pampila da saf puis mi safa je pampila edu na juste fucha itaki ide na ipo ya e kisi wala antimoni il se sent donner baka na wa mandi jali of Toulouse of Marseille abi droit civique heimo you say fi de ya po ton président et po ton ministre que fallait na be ton député aso donc da amandi mo de you model of you say fi be kaleli fu ko de wa ma model da we wakai holi you say fi bakai stay cha parti da tina luku da cha jukada cha pa makafu bigilu ko leader aini wibushi konde sama of tu da utakia de maya opo cha fesi fu ka we say fi kwa wan takisa odo ko wo association de wandi ko uteke den da we holi o piki réunion et cha denki cha modèle kon fa ukaye puis den piki wandi jabaka so na mo sa gwanga fesibika ville ya désolé vous ça notaki normalement awanga de temps du comité a so mo cha en effet ma ou ipi tellement taki normalement na en bouche konde mer na mo muda ya so bika na weta ya de so amantaki gi usefi ou de incapable fu cha usefi donc il faut denki fa we one député West Guyane a eu des abena 100,000. Na goto Michel ya politique. Ana politique non, ana politique toli. Ay gen ki a politique ba la flexi, mana juste mi wani sensibiliser den ça ma faut de fustantaki. Il meke you say fi kondo un point bika des options de fi go kondo
loshi den so utu la denki teke goni cha asoso don sanya gonyo cha kongi ijawa gudu block fi ipotie de guasco samadina pampilaite fetifien sukwa passing yo offende gogo forme ise teke wa woko da yo staki ala den do opogi macha goni sutu ibala ki mi se fi ko ifelen ke famille wakana vilia so bi kabal perdu et qui si ma ini be ide aishi bal perdu qui si gansama aini ba ko mfutu bashi mande be bashi ide yego en pikin plagiat ki yego teke wanki mitrailleuse pikina pikin ilia so ta mai holish ko ta ini be flexi a faro ya so de aso libi ai gen ki aini wan aini wan so tu oloko konde nyo konde t'importe au gudu mi ma fenja motelma sani et tracasser mi fo shitakima c'est go wabi gudu ya so kabala français oli ubakagi wasko fu go leli meke sani fu se fi libi dayo staki men fu de law sandi we do ya wa defanudu wa mai komota photo kona ko sutuma ya fu ko du law sanyo fa mongo den takia so yo meken dio police e fa fanchino it mo ipo igo ya so sukwa pampila ivi na bien meke a moiti sukuanta hosol entre temps faut ten ka de ligado bless you dai meke wansan fi libi winiten libi gandi libi achuti sani libi wali ici e kisha unique sani de me booster la de man fu mi anya ghetto fa e fa me fa ponte fa mongo o fu na pays a komoto ko itanga o ya bikam se fa tam kotaya u fika de gonya usu waka cha de force litama libi aso ayu egi bush konde ba la yesutu donc winsha wantama ya maggo suten make a population avec qui so flexi. Okay, many thanks si ça anusa fika gificha ou make conclusion for kaba. Fosh peche monta kinga de mama bikamina wa mama monta kinga de mama nga de tata fu sola. Monta ki fu nafika de mpiki fu go soso. Wa fika de mpiki fu dede kote kiden. We takyanga den piki sensten yonku sensten nyoni de bige gwashiko. We tampu wo po fleini ki bika fleini ke mankeli na ini solang fleini ki fu pewetan fu kalu sefia makadi fu mekisan giden pikin fu pewetan da konde ishitaki asamadi sefi shidoiti ya konde ishitaki usefi meki moiti fu gwakshimoni bika moni kon ainya konde ini fu fleini ki gote ki fu dusan giden pikin fu wi da wo po fleini ki fu takenga usefi fu yepi de quartier fu wi e fu faya ne leti na fleini ki diapene o meki moiti fu faya leti e fu watapampla ikon tumushidi na fleini ki de diapene o potan pu futaki fu yepi u fala de so tu sande e fu arbre de Noël ne meki na fleini ki ni o potan fu meki arbre de Noël bika nala dem famille osu inyabia aka kiti atanga amoni fubai wan piki fini kadogi wan piki fin da de sande montagi we tetaki fu opo fleini ki tu fu de mama den tata fu de shko fu de piki fu bika de shko fu alai sandinego mai fu shido iluku da lanti ne se kaden mate opo fleini ki te we takitanga da lanche ko se kai bika ye banda ingen mai fi ne banda ingen ataka bada se kai fa bakatiyan langa se kai fa shikone meka sola ya adi una abi fleini ki fu shiko fu mamanga taka tata de taki pike ipitu musha ini ashiko ofu piking lai pikitu mushi dine gwashiko da dendo ya lifu gwashiko kabana di fleini kinade da mwantagi wete taki u bondu usevi kona wan umiti kona wan una wakataki motaki o me abe gwashiko dam no mangwa ini fleini ki bikam no hab peshi fumde alla sama bien place en pesha inu wan fleini ki wishi na gwashiko wishi ne takfanshi wishi be go finish ko ne na sap takfanshi senam kishi fo sande na ina fo sama di be gwashiko dina konkaba fustan a peshi peyetan na peyo go na peyo go fenu anta pikile li fi ko fustan wasani kandia cha wan wo ko kongi sefi bika fleini ke cha wo ko gisama da o mefu di be shi do usu de mamanga de tata da usa feni wo ko to de sande au sefi meki wo ko gi usefi alanti no man po chala sama wo ko am koli usefi data we banda lanti we banda usefi fo shalanti yebika lanti ete de shido da de wan shitaki afoluku fie itaki afoluku fie bandai mai fa afoluku fie ne bandai da ne du na wansani aso da montagi wete wansani
uluku den pikin fui efi pike cha goni na kibien bika ucha dede kwa ini yoso ucha dede nga kunu kwa ini fami dacho boko yosu au boko i mama be pikin adati mwanta king ane boko tatabeo na mama be ai boko adati mwanta king au bushkonde sama ube fele kunu utakianga de pikifu ba mede saka foshi mede saka na de goni fuden mede cha de ngwa pede be teki de baka ifude sato ede aliba mede to gona aga di piliba ya sama ne do kisakia fugo fen desande cha kwa tapu dami begi wi takifu takianga den pikin fui bika wabi den taki na mama abi pikin te takite weli kali wanti you kali atatatu wambanda ingia tatafu de nakotaki sani na fude atane solgwa pikin da amatakianga pikin abi tude tata usefi wabi aini bika choku moto ade usuka bada une gomiti den pikin fu takianga den we fika den taki oho amma ibanda mi machine wisha ibanda ina machine go takianga pikin to foshi ibe pochen kwa gonta pe apikina akshina wansani au tumambe mokshi taki ube wanyin dadi ube wanye umuman opota ampufu utumam na takiangi mbaka fo amkonto wansani fo amkonto di dibigisa ma ondo gonta puya bika ukon weli ala sama weli denga wansefi weli wanta kisefi anga de bashi anga de captain wanta kifu kali usefi baka ukali usefi kali kutu fumu matakianga afoluku fui na foshi daga wan mbashia captain tedo gama da kutube kalin ke tedesani abego ma ukonsheke taki ukonfika wishi ukabaka konde ma kultul fuwe bostaite ukali ufoluku kontakianga ukali afoluku fui ala dem bush konde captain ala den de ti man ukali ufoluku kontakianga den takiasande pasa mutapu wabisani futagi usefi abi maxi bika foshi shko tambe luku ya usefi be luku usefi ma ubesafa futapu somensani dibeko asome begi ufuta kyanga usefi da minolanga intumushi wegi uda fala udibe alikiwi ete wanta aleshi tiwo konsomo da waliki usobaka una mwala kaita masa usabida wetaki sawa sabi upoti da useka beso Saitakia. Ça y a vous rajouter mon n'yape il faut des follow quoi yé da wasabi bien il faut des jours fait ya fa bon pichi faut sanya kin pichi faut sani il faut jaye masanya manke voilà au mucha ose kwa ngafesha umti ose ka tangi fo tuma bika ke fa kwa so we wakti mo sama fo meke de sanya so and wasama idea so we meke na fele mimi adenkita kimi bigi fash tumishi kane fi tekanga mi nemia piki kane na awoko ibika de fa ma belmi chasa ni kwa fe shifu kwa ini wini bika mi ankolu wa kifameta kiaso use fe shitaki na wi major ba de kwa sama sama ko duasani fu tawo nga feshi na mtaki no if wa de tama fatim fu mtaki no wa udasande no we woko nga lasa madiwani woko makandi fu gwa feshi makandi bika kifameta kiaso asa yaso na fuwi tide kade we yeta ki so kaja flexita no anami na wi na lawi sani na lawi mucha ngwe fagwe atapu fu man e kenge de kenga usefi tire ko mo sama bede yaso ana shido itekenga usefi na san ya meke itekenga usefi na wa fele fu kon fu cha sangwa feshi na ubisani na fuwi ko wo ko makandi fu gwe atapu fu uje libyanga usefi upoi fo bi ala sanya inuini mafuwa libyanga usefi upoi bi ala sanya inuini tawa ma uya bi nyashita ki okay da mape wanko ko ngati na rise up gwe na Africa uletia so ko woko ko kengi de mortalité fufu ko makandi ko libi makanda ko pishi yanga usefi katangi fi sanu sa ba jemi katangi fi alikima paswa boneti paswa boneti ciao mitibaka bye. ina ilona la solamo lecha watabakire akato fu witu media service pigita ki ya bi photocopy fu meke ala sotu photocopy de wame wan meke impression wan bay tem fu gose kay pampela sani ya bo pampela fi IPT agandi wan polisa tapo fa IPT mo carte visite wan meke I flyer wan meke I to kayta wan meke I fu ali kayta wan meke we meke ngila we poingi gaw ye gwa fe seyte ko kade fu ina ina ficha sa point tapo witu media katona monde fu tenke feda I
Fronga for committee to Fronga. Go de na yo bomba kada yo. Hopo go. Hello. Party hard to the weekend. Brian can pull up the burning sun. Police a turn up the burning. La bière dans son rouge. Purchase your tracks today. You always so kite, there's so magical game. Who are with Chalanga me washi naturally. Selfie, make me boy jam crazy. Ala pengo na selfie, I give it love, yeah. Me want the high in me life. Take her off me jam me all she pop. Constant chemo ya me Barbie. Me go, fica me go. Now I need last in show. Some side shit that conside chelanga de town. Nyusani, mitume ija service pikita kide, seli wanyu kaita wan bank kaita isa du ala sanyange. Isa